Hello, hei zanina chuanin Zanriah atan masala dosa le virgin mojito le paneer tikka momo kalau ei dona momo hi ke ei nual to ama se paneer momo lampang hi ka voi khat ei na nya chuanin masala dosa hi atui top amo crispy le flavorful top ama hi i thil South Indian a chuanin hemi hi kadu pol takanya chuanin an paneer tikka momo hi chu momo dang kalau ei to te na kan compare khanin pork momo le chicken momo atuk lo ka tia paneer hi ka ngei na lutuk lawa ma se atui tho ani in lo try ve don nya chuanin hei an mojito po hi a refreshing to pa ma se kalau in ve thin to no la wangin an mojito hi chu average ha dosa hi atui top ani o mun dang ka ei zong a in ka ei tui chuanin hei ke ma chawin ka ei tuam ma ka u te hawan bazara ka result ka nga chungin ti hianin ka rela tama mo ka lo ve in no puar ani chu ka ngak do na mani ka tia ma se an la puar awang le ke ma lampanga ka omna lampangan lo phei to don lo wangin lo kwal phei kha a boi thak to wangin ti hian ka enga ka result ka lamanga ka tlang phei wang to don ni o chuan hei paneer tikka momo chu anita a ti a chung ki paneer khi an ti som vek ta mo atui lu tuk tho ma se chicken le pork momo hi atui ka ti zo ke ma ka chuanin mo ka ti zong kha tun truma video chu ni le tami se bye bye o mino subscribe che ula mino like bok ula bye